Umpostoli noma umpostoli nabazalwane bonke. Umamzwane lo ohlala eMpophomeni. Bazalwane nami ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu leli gama elithi uJesu Kristu inkosi linamandla bazalwane. Uyazi ukuthi kuningi kodwa ke ngeke ngisasho ngendlela yesikhathi uNkulunkulu uyazi. Engizoqala ngikubonge nje ngibonge nomthandazo kaDlomo owangifaka ekhaya lezwi ngo-2020 kwakungakhonzwa bazalwane. Ngathi ngimfonela umntwana kushuthi akangayiphenduli ifoni yami ikholi yami mase sephendula kamuva usethi ngiyaxolisa ma bengilalela inkonzo ngithi mina ukulalela inkonzo ngoba kumenyezele ukuthi akukhonzwa ukhonza kuphi athi hayi ma ngilalela inkonzo manje sisegroupini kukhona igroup baba umfundisi ayisungulile angazi noma ungathanda ningena ngathi yonke into mawazi ukuthi izongiphilisa nomthandazo uyazi ngiyamthanda uNkulunkulu wenze lokho akwenza nomthandazo kaDlomo kanti bazalwane uNkulunkulu ngenzela umusa leke ngasuka ngo-2020 nje uNkulunkulu kuningi engakuchaza bazalwane siyabonga kakhulu uNkulunkulu wasiphuthisha wasipha umfundisi wasipha umvangeli wasipha bazalwane ngazi ukuthi ngingachaza ngithini usiphe yonke into besingafundile besikholwa kodwa singafundile uNkulunkulu usifundisile nje ukufakaza enginabo bazalwane emsebenzini iziningi izinto ezikhona ngeke ngisachaza ngeke ngayeka nje for 2 years nje ngama challenge ebenginawo kwasho ukuthi ubasi engimsebenzelayo lekele engifuna ngesimo nami engibhekane naso ngaze ngabuye ngaphindela mangiphindela ngifika izinto ziningi ezenzekayo emsebenzini kungekho ukuhlalisana kahle mangifika ngelinye ilanga nje kulezi inyangane ezidlulile siyesibeka ukudla ke kwethu la sikubeka khona nje ematafuleni kube masayohlala phansi sayosebenza masikubekile abanye bekuthatha ukudla abasakubeki lapho ekubekwa khona ngikubeke nje mina njengenjwayelo kuthi ngelinye ilanga sihleli nabanye ngoba kunama break ayahlukana ngoba sibaningi masihleli hayi nami sikuthatha ukudla ke nami ngiyafudumeza mase ngiyafudumeza ngiyadla ngidla uma ngithi ngiyadla ngibona into ehlaza ekudleni kwami hawu ngiqalaza ngithi bo kusami yini lento ehlaza manje lana engayazi ngoba hayi ngeke nkosami ngisho ne-sunlight liquid ekhaya kulezo nsuku bengingenayo bazalwane ngisebenzisa nje amanzi ngoba kade ngingenayo ngithi hayi yini lento ehlaza ebinyika kanje yini lento engayiqondi noma kube yini ngempela ngidideke ngibabuke labesidla nabo bethi hawu yini makamandla umfana wami omdala uMandla bethi yini makamandla ngithi mina ngibona lento elana engizobakhombisa esipunini bethi we hayi ngeke ichitha kuchithe ngempela isimo esilana makamandla usazwela ngithi mina ngidle ngalibizanga igama likaJesu linamandla uNkulunkulu uzongisindisa shuthi okunye sengidlile ngoba mina bengidlela nje ngiqalaza nginakile bethi hayi ngeke uyakudla hayi ngidle bazalwane ngidle bese lokho nje sengikubonileke ngikususa eceleni ngoba bese ngidlile ngakudla ngoba ngathi ngikha nje ngabona uqhamuka into ehlaza hayi bethi ngeke ushuthi uzofaka ngithi hayi ngizobona ke kodwa igama likaJesu linamandla mayithanda ubaba uSibandlu keshumayela ethi uNkulunkulu mayithanda ukuthi ufe ngalokho uyofa mengafuni ngeke ngithi hayi ngeke ngife mangabe uNkulunkulu kade engakathandi kodwa mesethanda ngizofa iqhubeka izinsuku hayi bengibone ngithi hayi igama likaJesu lithi izwi lenkosi thina sodlula babayo singafa so nyathelo ofezela siphile bazalwane hayi ngikuze kube namhlanje ke ngiyaphila ngibafakazela ngithi mina ngeke uNkulunkulu engihamba naye ngihamba nengadlangala ngihamba nomdala wensuku umavula kuvalile akekho umuntu ongama endleleni yami ukuthi nje bazalwane obunye ubufakazi usisi wami akasakudla ikudla kwami ngoba ngenxa ukuthi ngikubeka noma kanjani ukhona usisi wami lapho siye siningana ukudla nginiko kwakhe nami ngithi ngiyamnika athi singakutshela mina ngifani phela nawe phela mina ngofa mina wena mangabe ungeke ufeke mina ngicela ungaphindu mina ngifani nawe wena kungcono wena ufi izinto mangabe zizuzweni angidla kahle bazalwane ngendlela ngize ngiphatheke kabi ngipheke noma ngipheka amaqathaza ngithi ngizomnika akakudla inkosami ngendlela engilimele ngayo yena nginiko kwakhe ngithi mina yini ndaba pho uthanda ukuthi ngidle okwakho athi phela mina okwama ngikubeki la ukubeka khona ngakutshela uma uzongipha ukudla wonginike ekseni ngikubeke la kufanele ngikubeke khona
musukubeka la ukuthanda khona wena sengize ngafike ngamtshela uma ukuthi mina wena unginika ukudlisa ukudla kwakho ngenkani kodwa wena awufi kodwa mina ufuna ngifi mina ngeke ngise ngikudleke bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngempela ke mina ngiyayidlela ukudla ngithemba uNkulunkulu engimkhonzayo Okunye ubufakazi bazalwane umntwana wami umnqobi ufunda eMaritzburg kuyakwenzeka ukuthi bephume late esikoleni mabephuma late esikoleni isizwe singasekho into zokugibela kwesinye isikhathi imali akabi nayo ke ubusuke ephethe ikhophoni ngelinye ilanga wahlwela umntwana ke kusho ukuthi isimangalo ngoba wengakazi abuye late ngaleso sikhathi kade kusaqala nje oJanuary hawu kubo force engifikile mina ekhaya opast 4 hayibo ingane lutho ngimanga ngithi hayi mhlawumbe uzobuya nobaba wakhe ngoba nobaba wakhe ujwayele ukubuya late mhlawumbe ngabo 6 angena ubabuzwana ngithi hayibo umntwana akafika uzubuya wathi awakafiki ngithi ngithi angimazi nami ukuphi hayi simangale ngithi ngeke nkosami ngabe yephi ngempela lengane ngoba lengane inabangani ngoba kwenzeke kanjani hayi kushayo 7 ngithi hayibo hayi kushayo 8 hayibo ingane lutho siyafona esikoleni nothisha bethi hayi ingane ihambile hayi sithi hayibo konje ngabe yephi ingane eMaritzburg kunengozi kanje nkosami hayi athi babuzwana hayi kulungile sami se-police station ngithi before se-police station asibheke komakhelwane kodwa asiqale sithandaze sigubhe bazalwane sivula umkhuleko wababa lo wasithumelela wona ngo-May 18 owasithumelela wona ukuthi sikhuleke wona sikhuleke wona sinobabuzwane siguqa ngithi asithandaze before sihambe ngise-police station so bekuthi silahlekelwe ingane sekushayo 8 asiyazi nalabantwana ababaningi la komakhelwane abahamba nayo bathi asimbonanga umnqobo ebhasini hayi ngithi ayikulungile mase sesithandazile bazalwane sihambe ngihambe nje ngithi inkosi yami uyazi uma ukuthi ubusebemhlinzile wena uyazi kusho ukuthi kobe kuvume wena uma uNkulunkulu wami ungavumile sesithandazile ngithi ngegama lika Jesu somthola hayi sihambe siye-police station bazalwane seko-9 o-10 ingane lutho sithi masise-police station bese ngihamba ngiyoba omunye oyiphoyisa umakhelwane wami athi hayi mamzwane linda for anganoma 24 hours inolindwayo linda wona uyikhana ubikela amaphoyisa ngoba akalokhuza umuntu akasizwa u24 hours angakapheli ngithi hawu hayi impela ukusebenza kwamaphoyisa kufana nokaNkulunkulu uNkulunkulu umsiza umuntu manje akalindwe 24 hours kanti kubuye kulindwe umuntu azafe la ekhona hayi kuze ngithi hayi kulungile ngihambele ngithi hayi babuzwane ngoba masho kanje kodwa uNkulunkulu wethu unamandla sesingalahlela emaphoyiseni ngoba phela kuhle makwenzeka into bengasho ukuthi anizange nisabi kodwa uNkulunkulu ngoba sesimbekelile hayi kumnandi hayi sihambe sinobabuzwane sithi mase khona epolice station hayi bese sizwe ikholile kanti omunye womzalwane esikhonza naye bazalwane ubhuti uNkosinathi athi hayi ngiyaxolisa babuzwane umntwana ufike ebusuku efika ngenye imoto imbeka la wathi baba ngicela ungifonele ekhaya ngoba bangazi ukuthi ngikuphi kodwa manje ngilana anginayo imali ngibe nenkinga esikoleni ngicela ungitshele bengathuki hayi bese siyayizwa ke lethi sithela amaphoyisa sithi hayi naku umyalezo esuzwayo bethi hawu uthola lapho umntwana sithi hayi umntwana kanti bazalwane kwasekulate ko-10 ehamba ngenyawo yeClarish bayazi abantu baseClarish kunendawo eziyingozi ngendlela emangalisayo amahlathi uthi ngase ngikhathele manje ngimisa imoto luthi imoto kwavele kwamela umlungu wathi hawu uyapi omhlophe ngathi mina ngiyala wathi kukuphi nakazi akajwayele ukuhamba ngenyawo akhomba athi indawo njengalana athi ahambe na athi ongikhombisa waze wahamba naye bazalwane wazwambeka ngikhuluma ngoNkulunkulu esimkhonzayo unamandla kamyekelele umuntu noma ungahamba esigodini sethu lokho uthi angiye kwesaba ngoba wena unami ngikhonza uNkulunkulu bazalwane ophilayo ingane yabuya ngenamnyotu amaphoyisa athi ayisicela ukuniphelezela nomlanda-ke lapho-ke sesibatshelisa athi ayisesikhululekile ingane-ke i-safety la ikhona athi amaphoyisa nithanda ukuthi sihambe nani somlando sahamba nawo amaphoyisa ebusuku hawu sabuya nomntwana bazalwane ngathi uJesu ophilayo kuningi engakusho bazalwane lingashona ilanga
uNkulunkulu wethu uyasiphilisa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, igama lethu Jesu Kristu inkosi linamandla. Bazalwana silibizeni. Usathanda ukugijima ngamandla, ngicela ukumtshela akeve gijima. Mumethemba uNkulunkulu, hayi ugijima uthi ngifuna ukukudelisa, ngifuna ukubona ukuthi lento othi ukholelwe kuyona uzokwenza njani. Ngisho ngithi hayi nami ngesikhathi ugijima Sathane, hayi nami ngizogijima. Ngibhekise kumqalisi nomphelelisi wezinto uJesu Kristu inkosi.